أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. sallallahu alaihi wasallam. Bangkupain Rasul sallallahu alaihi wasallam taraak behadja. Dinakpain ni pasujud dambua aahin tuju'a. Nakain dinak dambua aahin pasujud tuju. Inin dambua aah dehelu pain Rasul sallallahu alaihi wasallam daakku pasujud dende tuju elan. Menanu gak taraak Rasulullahin we dinak pasujud ahin tuju adam buah sumagua yanen hawa inin kahadjasin pagtaat tuju elahin asal agen subaykyo pasujud tuju elano dasab kyo pasujud sa asal subaykyo magpamaryawa magtaat tuju elano pahat ang ininin malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinat we Rasul sallallahu alaihi wasallam si me kalalahan makagees maganda maek ka ang bandang buhain taman ampat. Puwa me kalalahan in bisan gay maganda maek ka sampay sobra pe ang ampat. Yun anakan dambuain, yun anakan dambuain, duahin, teluhin, ubos, inambanan, tinahalaan. Ganda sayan. Busaratin subay makagees. Dakyo magday-day. Kompletohon daho, ininan saratin. Kompletohon daho saratin, ekapedende. Bangwe pagday-day anon ko'y kiyogay kalebihan, ekapedende. Inin sidambuli hanno kompletohon dahu oke olella syarat pagandahin paganda duehin atawanen telu ampatin subay keo makagees amban napaka sangem duk ellew duk subay keo adil napaadil no bang ni anda no due atawanen telu ampat sumagua banggay du tagees no due pakarajaan inin da keo magday maganda dukadja keogay binasa si ellew akhirat dukadja keogay inin makaladjaya dukadja gay ekka makaase-ase me kaanakan me karendehan tagaana kubus yu inambanan atanen gay tinua gay ginastuhan peggayuen panukutan kaawe Allah subhanahu wa ta'ala dakeo magdayday kompletohon dahu ekka pedende si deheluhan no atawanen nga be inanak ngagad keo tumbu bahu bangge kyo kinaralan si tumbu kuituhin ngagat kyo tumbu baho sa kuitu memesun daw syarat yene paganda duehin atau paganda ampatin kaisa syarat nen subay kyo makagees tagees no napakaelew sangemin duk kadue syarat subay ininen tapaadil no in kaandahan nun puas ambanien nasihat ko pe si kau tino keolella o kita bilella subay kita bingadji dehel lubang sa inggein pag anda maikahin dumen hadja takale si bailux atawanen tabasa si Skype atawa si inene bahasa bang sa ien ininen makajari ko du magandahin bang samen sumagwa gero tabebeg ne gero katauhan ne bang sa ingge subay ted ngeddo course subay niya adjian ne bulanan tahunan sampai makagraduate supaya gay magkaat ininen pakarajaan islamin sabab nen way kuitu me karendehanin baya sa magluwa pegge lunglun dehel makapaganda duehin ampatin teluhin lunglun ininen tabiya mian tepet tasabut nen maganda due pegge bahasa makajari si Islam sumagua tabiya men ga tasabut ni syarat nen dukaturan nen magmaaf sa ka dumen kita magulahan magbisarahin
magpato kite si sang iminine. Inin papilitan na isap si karendehan ten sayan ne takalewe te in sinunnat we Rasul sallallahu alaihi wasallam we Islam sunnat sikite bang kite makagees mandamahin puwa me karendehanin bisarare en pekumsek na ajab dulu tadi sindue mamisahin na bisan petontong kukubul ang mga asal gaiku mihasa ku surga ku saddili mihasa ku surga ku saddili saingge pamihano surga no saddi bang mismo syara Allah subhanahu wa ta'ala hin pinanggawe no bahasa ko patiman ga tasayuno bang keo patiman inin mga sahan kauhin ngakalan kau pain na subul ku gani anda ko parahal bang si kaampat si kalime si kaenem na keo ga tabatik nuhili tahala keo ang bandambua kau poponin paglubak pinautin lambe ininen si katuempuk dam na keo piliin sayan kantangin niya me makabisara isap mag-ella way baliskat no insara Allah subhanahu wa ta'ala hinaram si kaam mag-ellahin bang niya ellabi hinalal si me kalelahan maganda may kahin bisan niya ininen andare taman ampat at japain ubus kao ngay nangan keo dino sara ininen mag-ella keo sasang numan niya ininen ellanon ga tatuhut no sarain ngadji kam pahap ga kita binin maka kabatik pi do nga kam ngulaop kam mag ininen pabiskay kam islamin song ne mole song ne inanan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa utanon bi subay kita bi papateng pahap dabaliskat te bi insara Allah subhanahu wa ta'ala pitu keo bang mag-ella bang maganda andanon o keo dende pahaleng be keo pitu be keo rahu dattali sa puhun beda akan nun masa keo a'udzu billahi minasyaitanir rajim masa keo a'udzu billahi minasyaitanir rajim sa puhun da akan nun magsabar be keo kamaya keo pasabar be keo bang makagees duelanon pasagaranon ne dane keo magidju-hidjul bang mag-anday bang tagees ne ruh duk tabanganon niya si ininen paganda nilay bisan sa tepet dua dane keo nabangan niya bang arta pege garo patut si kao sa dua ane hadya keo bang paintabebeg na in paganda ne duehin pege bang keo misa pain no hape keo ngeddo surga no sadili ge keo ta maginang surga Allah subhanahu wa ta'ala maka maginang surgain dukgay makaasek surga manusia ino sababan ininen amal ibadat ne banggero kinalasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala gero makasek surga sa ingge pangalasa kao Allah ta'ala bang binangga we no inin sara Allah subhanahu wa ta'ala halal silillah maganda maikahin si tamanan gantaanen ubus puwa no pagge mag-ella pagge mag-anda ellanon mag-ella keo intag keo nga sara sa ilien subhanallah may karendehan may kapongtinehan kami kalelahan inin pahap tebi duk pahap kam ngadji kam inin gay basta-basta agamaten bi pinakale gay basta-basta ininen agamaten bi daeleo daminit pinangadjian subay kita bang niya dapat tabalikte sara islamin kemon supaya kita gay ininen lihi atawanin magkaat da keo bang keo makakala si seminar we makadari maganda duhin taman sai hadjada sa okay na iin sa tambahanon bangga kenya sarat ne bangga kenya ininen la yaturan ne pasad dilipe papilite si hinang Rasul sallallahu alaihi wasallam
In Rasul sallallahu alaihi wasallam taraak kiya malihara bongot. Pinalihara pinalihara bongot nen. Duk dinak ginuntingan siya ininen gumihin yene bulutomo selet duk behe. Yuen gumi alennen. Na dinaak inin inala gumi yuen sunnat siya duk sinunnat ene kahaba simana alaan ne inin painte gumina yuen duk ye painte me bulu ilekte duk bulu selet paate yuen inin subay yuen painte kaguntingan duk kalarutan bang si ilekin agen painte kahaba niya waktune me kesa pangadyante pagpuwa me kalalahanin tabiya mian ye ilabihanin gumi ye kinekehanin bongot daawahin pagay haplel labang bongotan gay kinabayaan bang nga sa atanin alennen abahi intag kew ngeddo sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam intag nilasano si Rasul sallallahu alaihi wasallamin bu Rasul sallallahu alaihi wasallam inin magbongot ye dinaak inin hinatul siya bongot nen pinalihara ubos kao sa bilarakan bongot nun ilarakan no nubungot mo. Bahasa ko tanero papite we bang magbongot pinain teroris atanen Bin Laden atanen sinene. Pagyan niya isa pente waktu inin makazari kikihan no bongot nun bang niya mudarat. Sumagwa danero kita pisi mudarat le. Payamanon biko bang piyeme manusia kuitu tagabongot. Amban me kalelahan sakup ne inin painte makapangadji duka niya pangadji ne magmaap niya diya kampege niya sa painte hukuman sunnat duk niya maghukum painte asal wajibin pagbongotin depende na yun si me majham sumagwa da kita pili dahu silien sa intag lasa tabi si Rasul sallallahu alaihi wasallamin si pangeddo tabi sunnat nen intag uus bang niya ang usa Rasul sallallahu alaihi wasallam atas pagpapatayan tebi pangegasan tebi consolate de atawanen pamapatayan tebi siye bugay kita manjari isab ngusa bangga mangusain magmaap sa ka tege islamin bentel manamal bangusa ayuen bisan pe muslim bangusa subay inusa payamanun bibe Rasul sallallahu alaihi wasallam dan buaelaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-seminar dukme ininen sahabat ni tek kalalahin mangela si dampongan masjid le kuat kemon sahabatin song pinapate lilamian pen Rasul sallallahu alaihi wasallam patambusanun bimangi nile pag-uwas mange inlalay tahala pataikot uwos bahupain Rasul sallallahu alaihi wasallam si sahabatin punasanon binepain ne pili duk basyanon bibohe bang dumen Rasul mangandak siyahin ganya kuat kemon sumagwa pege Rasul mangandak siyahin sallallahu alaihi wasallam uwos pemanon bibai pinatambusan mangi aahin pege ga taalabalab de Islami duk asal ganta pangusa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ine bales Rasulullahin sinuntuk sinipa pinakaatan tinek kausba matatto mamange de masjid lay ka sampai pineges pewe na me sahabatin lai inin pegesong pinagusikan gerinak inusa ambat daw tambus mangin pandak te bisara paharap balik lelahin tujuh masjid serta tinilewe na manginggehin Rasulin pain ne miyaan ne penne sahabatin miyan Rasulullahin pain ne ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah magnek saksi ku pain ne kao benal Rasul keu ku itu pain ne mag-Islam ku sabab pain ne bang dumain kahapat dat nuruk inin kao nabihin
mata ini kupainian sini me sawe nun. Payamanun bibe ininen. Payamanun bibe adat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mismo na iya pinaiyain ga duye minsana ga duye makaat daw. Inin painte ga duye males duk kalemian. Begeme siya UN dupang hepsiyon bangkwe dalil aa. Niya tetten, niya dupang, niya ininen kakulang-kulangan si akal bilang te me kapiriwen kakulangan si akal. Kita bi mahapak kalnen ge kita bi manjari matuk ininen parupang te bi akalnen sa niya bistahan te bi niya pikilan te bi duk niya inin daakan Allah subhanahu wa ta'ala bangsa ingge pamalis te bi siyahin. Bangsa ingge ininen bang kewinu sawe de bang ini sab ininen painte panguntarat sihin. Dumen kita ngahinang ininen dirihan tengeggas. Buga ro keo kaeggasan. Nuntuk buga ro keo tasuntuk. Sa ilien pandak bisara. Manjari o kami tuan mirayang. Bang kita be bang niya bunsi. Bang niya ngahinang dagay Rasul sallallahu alaihi wasallam darahu amahan tebi me siya ilien. Sa pitu kita bi balik tujuaran tebi. Bang tahinang tebiruke ininen daakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegga ilien gaidu mamisteet sa mamamisin yene painte bang tatuhut we nu kemon pangandakan Rasul sallallahu alaihi wasallamin duk tumala kewamban pamagesan we Rasul sallallahu alaihi wasallam lay kaunayuen sampurna ininen mamala sa tujuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inin pemanun bibe bang benal kita bimalasa si Allah si ininen Rasul sallallahu alaihi wasallam ni ayat Allah subhanahu wa ta'ala magaka para kamgay magang-ang si bisa kule. Pen Allah subhanahu wa ta'ala kul in kuntum tuhib Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bisahuna Muhammad dan Allah subhanahu wa ta'ala si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul bisahuna Muhammad si meipunno si me ummatmu bisahuna Muhammad si me ummatnu in kuntum tuhibbuna Allah bangkaniaan bin ininen malasa tuju Allah subhanahu wa ta'ala bangkaniaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallamin malasa tuju Allah subhanahu wa ta'ala ininen dinakbinisasiyahin wa Allah subhanahu wa ta'alahin pain Allah subhanahu wa ta'ala binisara siyahin pain pattabi'uni tuhutun biku nuhut kam aku pain Allah subhanahu wa ta'ala dinakbinisa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinak ite nuhut sine Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemon pengandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam subay tuhut tebi. Duk kemon pamegesan Rasul sallallahu alaihi wasallam subay tuhut tebi. We bang tuhut tebi Rasul sallallahu alaihi wasallam. We bang tuhut tebi Rasul sallallahu alaihi wasallam ina tedok tendi. Yuhibbukumullah kinalasahan isab kami Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum dukin ampun pesikaam perdusihan bin wallahu ghafurur rahim. Punain Allah subhanahu wa ta'ala sampurna pengampunne ka amin duk sampurna kalasane si ka amin. UN metuan merayang bangkani anten bimalasa tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay kita binuhut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Payamanun biko bang intag lasata bi si Rasul sallallahu alaihi wasallamin
Meka kita bi ininen ngamahan bang niya ngusa Rasul sallallahu alaihi wasallam paman tabi ko bangga ke kita bi makasulang si pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dukta hinang tabi ruke in ininen pangandakan nen dukta tumala ru kita bi amban pamegesan nen payamanon bi ko in bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam in tege subeke o kahagad si bisane ruk si hinang ne hinaram si kao mangalu-ngalu pong tinaino muslimin inalu-alu meke sa bang pinapatay atawanen bang binuus lahanen atawanen inanyanya haram si kao gay manjari si muslim pakaat na in pong tinaino muslimin yesa pinakaat bisan inalu-alu pinaglaknatan ng malaikat in mangalu-ngalu pong tinainen puwa me kasindoy hanin dumen ahat-ahat inalu-alu binakatan ne atawanen binuos ne lahanen dumen sa ahat-ahat binuos lahain te sampai inin pinapatay pe in dambua pong tinay muslimin dumen pe ahat-ahat pinapatay sampai ininom ne lahonen ininom na in laha pong tinay muslimin takala biru kam si biluluklo para gay sayang duk kita kapagatsas kam si biluluk takala biru payamanon bibe hinaram si kita in mangalu-ngaluin sa inggen bang lumaos atawanen bang matay atawanen makainom na kita loho sabab laha sabab pong tinay muslim sinna ne keo bang keo katangdanan dangibo dinak tino si kao pinain abu atawanen MI atawanen kontra parinta magubas ne keo magtuy ngeddo dangibuhin bunapi tino dambuak pong tinaihin taeddo ne sindangibuhin esse buno keo dambuak pong tinai in sindangibuyuen nene ulaha pong tinainon nene isi pong tinaino muslimin bang keo meliken na bunet inang nutinape hinang duitan bunepi lohoan atawa ilampa dakeo pain magduerue ilampano yuen duk ilohoan no kinakanno isiken na yuen yene yuen isipong tinaino muslimin yene kinakanno ilohoan nilesemaniyo pegge makaparuli ke amban laha muslim sumbung nune to nune atawan el mismo baranno mian timbak nune pinapatay aahin pegge pangeddoan no hajada 100,000 300,000 atawanen pilak dumian intag na inin lasano si Rasul sallallahu alaihi wasallamin buhinara mo ene si kawilien geri nak kinanyanya geri nak pinagua laha pong tinaino muslimin geri nak kilimut-limutan geri nak pinisarahan laat meke sa pinapatay ne Allahu Akbar uwas bang niya ang usa Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga makite sa payamanon ko barannon manggaro ke isab ke kaamahan we banggaro ke niya tabangga we no pangandaakan atawanen pamegesan Rasul sallallahu alaihi wasallam sikao meton mirayang inin gana dapat subay kita malasa si Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab bang kalasahan te Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalasahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala bang kita bi kalasahan Allah subhanahu wa ta'ala ampun ne duseten bi duk pasek ne kita bi surga duk ininen kaswa te bi parasahan mahapin dalam surga o kami pong tinaiku ininen kalasahan sali dulilla tawanen abahi makanan sayan bang kita malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam esebon bi maghapen ku itu si waktu tabi ku itu ininen pameseb kita bi Allah subhanahu wa ta'ala pegge song lepas newe tabi ininen adat Rasul sallallahu alaihi wasallam song nelepas we tabi sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam song nelepas menjadi binangunan kita bisa bantuk pamangunin kafir na mismo mamangunan kauhin inin pinakite kahalan islamin saili wegay pinakite asal du andang karupangan den say katambahan niya amban manusia bang dambua muslimin duk Bisaya atau ren Kristen magbagay
dambuail magtilew tinilew siya. Paine, Brad, di ba bawal sa inyo ang sigarilyo? Sa Muslim, bawal yon. Pero, maniwala ka dyan. Ilang, ano lang yan, isang sala lang yan, isang umra lang yan. Intagla, ipangadatan nun. Si Islam, bang mismo ininan Bisaya, mainan ka o Christian, pain na di ba bawal sa inyo ang Muslim yung sigarilyo? Uwos pain no hadya siya, maniwala ka dyan? Atawa sa siya kalihan, bawal sa inyo ang yung gumamit ka ng babae o lalaki, hindi nyo kata. Na yun, sabi niya, maniwala ka dyan bro, ano lang yan, isang samba lang yan. Madali lang yan maalis. Pero manon bibe, sa in pangadatan, tan bi pinakita, tabi si may Christian lay, si may Bisaya lay. Bisan lusong ni mag-Muslim siya, gay baya, tagay siya kakahinanten bi. Basa ka ruko to, inin pagka-Islam tenbi, makajari do in bisan magjinahin at tawanin, magsigupin, at tawanin sa ilianin. Pinaiya no agamanon, kao mismo mamaiyahin, ga katawhan no ilien, in me siya Bisaya yun, me Christian yun, miha yun kasawaban kaiyaan Islam. Dukhadya siya makabisara tudyo Islam, bawal, we gehap, hindi maganda yung religion ng Islam. Sa iyan painte, magmap na dyan kami kung magtagalog bu, magyakan do yun. Yun na dyan magsagit-sagit. Magmap ka. Sa iliin, sa ili kahantangin, na, balik kita bipito sila sa tabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subay kita bimalasa, sampurna, dumin na dyan si Behe, dumin na dyan si Della, dumin na dyan si Ama, sampay amal, subay hininang, subay binagpegan. Dumin bang kayo magbagay ruk Bisaya, pero maniwala ka dyan. Wala yan. Ganyan ang mga Muslim. Sa ili. Sa bang niya dapat bisahon mahapin to Diyos ye. Ang kanhep ikinasuhan de ininen miyan Islamin sa ili pegge. Sarang kadende ko ito lela magsina. Takite we me Christian duk magdambua luma se painde sa dohati Muslimin sa dohati Muslimin. Atawanen taella na we ne Kristiyanin Muslim gero bisan magsambahayang. Painde pareho rin tayo. Hindi rin tayo magsasala. Sali duka. Pinaiyaw no sana bang kayo makaella Christian, makaanda Christian, subay hatul no, subay pa Muslim no. Bangege kayo baya magtiban dukye, pa Muslimun. Sa ilian, pa Muslimun andanon, pa Muslimun elanon. Bangege kalasahan no ye. Sa iyan, umus kao pakiteno adat Islamin, sisiye, ge kayo ruwag sambahayang, gero kayo ininen malihara, iyene, inin sara Islam lay, intag gay, inin pagwa, inin panguti-nguti, pangusa me Kristiyanin, tudyo kita, bi asal do andang, asal gay si mabaya si kita bi katambahan ni. Gay mabaya si Islam katambahan ni. Pagge, mismo adat bi Muslim gay tantuhap. Me tuan merayang, inin magmap ni hadjakam si ako, iarak-arak ni kasla. Bisarakulay, sa asal bisakon sa sangamito magpato. Ni adya tilaw to, bang kita bitaabot sa ilaw akhirat, tinilaw Rasul sallallahu alaihi wasallam bang malasa kay kita bisi iye. Sambungten bi awe, uus buka pinayaman hinangten biga magtawa duk awe tibilay. Bangin te keo gay tanggap Rasulullah ni umat ni keo. Butaabot sa ilaw akhirat, inin manusiain maglangi dem songot ni hawa panas elewin pegge ininen mata elewin inin bale 2 mile sa amban kokne mata elewin sa inge panasan nilay sa inge panasan mata elewin si elew kiamat tapit ni amban kokno 2 mile bisan peme 3 mile masih pe talanin ku itu 100 mile hadjain mata elewin
amban kitabi, amban bulak dunya, masih pepanasnen. Sambatan Ustad Madar, what more bang 2 mile ne amban kokno sa lewa akhirat. Manjari manusia yang si tempoili magkailangan mihatabang. Magkailangan mihatabang. Kemon manusia yang pituju Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Kemon ne Nabi Isa, nanggup siya gay siya makatabang si siya. Si painte mapililay. Bisan siya lay inin ni harus siya pikitabangan deruk gerhab siya makasiguro bangsan yang kasi. Pandak besar. Sinero makatabang siyahin, makasapaat siyahin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Problemahin bang kita gay tanggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat na kita. Pegge ga tahinang te pangandaakan na kitahin. Ga tahinang te inin pamegesan na kitahin, ga kita tumalah. Ga kita tumalah. Kue ne me binisaraku dahil lulay. Inin makajari si kita tabi amen magandarwehen, maganda samianin bang magkagaisin. Pag pime karendehan ten, hape siya ngasek surga, narka, dukmi hape siya surga de, sa dili ang banili. Wega katauhan de bang niya, sara Islam bangga de gay kabayaan de, sako pili ang pagdusihan de ruk, makalarak agamare. Sa bang kyo mabaya, paligtas ang banilien, tani kyo nga taimaon pagluwa lay. Bisan niya astel no taimaon. Sumagua, da kyo sobra, we astel no, painte tabo, we saitan. Taimaon ili. Bang tinak diri si kao, alhamdulillah, pegegay tinak diri si kao sa ilien. Taima te, pege asal masiduyen, ininen duk tabasan ni andang bang sukud nun magluwa, duk bang sukud andanon taga anda penamba asal bisan pekeo gebaya masi-masi. Taimaon pagluwain da keo astil sa inin bang painte patuhut no ginhabaran no lay atas no magdemnar ka, atas no tontong no kubul nun, atas no samian magella keo bang sa magella bang sa maganda elanon ilien dambua ni amban makamagkaat ka Islam. Sa kahagad kyo kompol ni kyo. Inin simple hadja ininen tudyo maganda. Kamisal sa dili. Urungan te kamisal sa dili supaya gay isab ka ininen sosokan me karendehan. Pene we tabi ininen kinabayaan Rasul sallallahu alaihi wasallamin sara Islamin. Pegge ininen pagjihadin makamatay kinabunsihan tadi. Ga bangkeo nuala jihad niya ngamahan kao. Bangkeo magjihad ininan keo teroris. Puwa sinduhin bunsin sampai muslim genebaya pag tatan jihad duk genebaya magjihad. Na intag sa tinalew me kolonosin. Intag sa tinalew ininen kuntara Islamin pegge ga niya pag heto jihad duk gene keo magheto jihad magtus ni keo inabusaya patawanin wanted. Sa ingay sabgay pangwanted ka uruk sa ingay sabgay nga maame kuntara Islamin bisan du sab ininen gay patut jinihadin gay patut pinapatay gay patut ineddo altanen ineddo gay patut inusa intag isab siya gay inin kapeddian amban ien meton merayang ganya sa ne maastelin bangnya ngastelan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang subay magrali, bang subay magjihad, sumagua, pakitetein pagjihad ten, subay tumawa, kwe paghinang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagge malasa kite si Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay tuhutte pagjihad nen bang sa ingge. Duggay lemmi in alen jihadin, duggay lemmi alen islamin. Pituan makalemmi sin alen islamin pagge ininen amban kita bi muslim. Niya muslim kabayaran hangkan magjihad, niya muslim ininen pagjihad nen magsugpat duk parintah, niya muslim inin pagjihad nen baya hadja bantu si dunya inin we iye mabahanihin, iye ininen kumandelin, iye samiaan may kabunonin. Ga niniyat nen inin karna Islam, karna maangkat kalimat la ilaha illallah. Amban kita bihepituen ilam miane tabiin pagjihad ten bi.
magkidnap tabi, mageddo kitabi, arta adumen patut si kitabi, arta sibilyan, magtangkew motol Bisaya, bisan Bisaya ge manjari tangkewan nu. Gikew manjari nang kewan Bisaya bisan motol de. Bang dumain du Bisaya mono, bang dumain du Bisaya ngoperation, bang dumain du Bisaya inin makat kau tampal pamakat ni kauin. Intag Islamin, intag sara Rasulullahin sa ili. Dinakkew ngeddo, ininen panyapa aga ngusa kau. Murah-murahan tuan merayang bang pen tatayma bibis sarakulay. Demikian nen bang pen kita bisakup amban yene inin ipun duk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang pen kita bitasakup duk pinasakup pe Allah subhanahu wa ta'ala amban umat Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita bitasapaat na si elew akhirat, si elew ininen magmasuse manusiain mihapi kitabangan inin makatabang kitabihin, makasapat kitabihin Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabangnya dapat ininen hinang tabi pagkilalehan tabi duk Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin. Dabet tad tabi lasaten si tepet si behetabi sa bet tad tabi lasa tabi si Rasul sallallahu alaihi wasallamin amban behetabi si atei tabi si anggauta baran tabi sarta atas kitabi ininen matei bangkarna inin pangandipende tebi agama tebi duk ininen Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagua subepen si aturan Islam. Murah-murahan bangpen kita bitinoan Allah subhanahu wa ta'ala duk bangpen ku inampun Allah subhanahu wa ta'ala si me bisaraku ininen kaman sinilay bang niya lai me mali inin pagbisarakun duk pagmanaku si me ayatin duk koy iningge tumawa me bisaraku lay kaman sililay kaman sininilay maku kampunan si Allah ta'ala duk mag-comment ka mag-suggest ka mo iga tumawa bisarakun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.